بصوا يا حبايبي، انا حطيت اهوت هنا لسه اهو. بصوا هنا ميه بتلج. هنعمل كده اهو الفرخه. طبعا ده زور برضو، وده هي الجناح فتحته زي ما انتم شايفينه. بصوا، ودي الحته اللي هي بالعظم ديت، اللي هي بين اللي هي بتبقى في الورك. قسمتها طبعا عشان ما تبقاش كامل. هنعمل كده اهو، هنحط كده كده. ده طبعا ندوس جامد كده اهو. بصوا كده تتغلف كويس كده عفوا، وتدس كده. ونحط نركز ونعمل برضو كده فوق الجناح. وننزله في الميه ونرجع نعمله كده اهو. نعمل كده اهو. هنعمل برضو الزور نفس الطريقه كده. حتى صغيرة. طب سيبها، انا هديك حته عشان سخنه. حتى صغيرة كده اهو. بصوا الطريقه ديت عشان تبقى مقرمشه. يلا نشوف بقى الباقي. معلش حته ان الفيديو اتقطعت وانا بقى ايه بحطه وبطلعها، مش اشكال. هوريكم دلوقتي برضه وانا بحط تاني. بصوا ما شاء الله. بصوا سامعين سامعين ما شاء الله. هنعمل مع بعض بس لما ايه نخلص بقيه الكميه. يلا بقى اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى زيت كده كتير وكده. يبقى خلصنا الايه الفراخ بقى اللي هي مقرمشه الكنتاكي اللي انتوا تقولوا عليها. وادي بقى شويه مكرونه كده شايفين ما شاء الله عليها. وادي بقى شويه باذنجان مخلل، شويه بابا غنوط ولا غنطوط ده. بصوا تعالوا اوريكم بقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين؟ بسم الله بسم الله. سخنه. عارفين والله طعمها خرافه خرافه. بصوا كمان، بصوا من جوه مستويه ازاي. اصلها سخنه فانا مش عايزه ايه اهي. بصوا بصوا ما شاء الله اهيت. شايفين اللحمه عامله ازاي من جوه، والتتبيله تحفه تحفه تحفه. جربوا كده وان شاء الله تعجبكم. متنسوش بقى الاشتراك ولايكات كتيره وحلوه كده زيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه حبايب قلبي.